Hoxe vimos a Sanxenxo para falar do aguacate, este froito que temos que preguntarnos se está de moda, se non, ou mesmo eu teño a dúbida de se se dá o seu cultivo aquí en Galicia. Vamos comprobar. Pois falando de aguacate, eu hoxe teño como unha gana así dun almorzo rico, saudable, que me... ¿Qué tal? Algo así parecido a esto. Pois non estaría mal. Bueno, pues mira, aquí tenemos nuestra tosta, la mediterráneamente, cuyo ingrediente principal, el gran protagonista, es el aguacate, en este caso. Un ingrediente, bueno, muy saludable, ¿no? Que probablemente a raíz de ahí es por lo que tanto se demanda, pero luego también muy sabroso, muy versátil, compagina muy bien, pues, tanto con salado como con dulce. Es verdad que cada vez está un poco más de moda, va muy bien para las redes sociales, ¿no? Por el tema de gel. Este moito unha story de Instagram. Diría que sí, ¿no? Está cada vez más de moda, incluso el propio cultivo aquí en Galicia. Malo non está. A curiosidade é de onde ven este aguacate. Igual aquí en Sanxenxo témolo máis preto do que pensamos. Juan Carlos, vimos a tonde a ti porque temos moita curiosidade de saber se aquí en Galicia se dá a plantación deste froito que é o aguacate. Tú xa levas uns aniños traballando isto. Sí, levo como 7 anos con plantación de aguacate. É un fruto que se dá moi ben aquí na zona das Rías Baixas. O microclima que temos aquí nesta zona. Para dentro é máis complicado con temperaturas máis extremas como ten o interior galego, non? Sí, hacia o interior a este fruto atacalle as xiadas, que é o gran enemigo dele. Aquí temos o tipo Hass insertado en patrón, a variedade máis comercial que existe deste fruto. Que cuidados require aquí este árbore do aguacate? Normalmente, estes alos que son adultos, lle estamos dando 10 litros de agua diarios. Estes alos que en pouquiña cantidad, varias veces ao día. Este que temos aquí, Juan Carlos, é o sistema de rego que teñen estas árbores, non? Sí, este é o sistema por goteo que teñen estas árbores. Aquí non se sulfata fitosanitario, non nos require, non hai enfermedades. A tua intención é seguir medrando con este cultivo, non? A miña intención é seguir medrando e ojalá consigamos, pois eso, terrenos en estas zonas do Salnés onde a xente se anime pois a alquilar para poder facer máis plantacións.